Putab lang pada yun. Ang Hi guys! So welcome back sa ating YouTube channel. So ayan, this is a part 14 sa ating pag-harvest sa ating bubo. Video ko ngayon. Kasi every Monday mag-video po ako. Yan po yung time na mag-harvest tayo sa ating bubo investment. So hope soon na meron tayong makukuha ng mga malalaking isda. Yan guys, tirik na tirik po yung araw. Tingnan nyo naman oh. Grabe. Napakasaliwa yung hangin. Tapos very relaxing talaga. Simoy na simoy mo yung masasarap na hangin sa laot. Ayan. Putab lang pada yun. Ang Tanay kunti dulu. dire. Try. Dira. Man ba kawayan ba? Ano mo para itong tahi? Ada. Kasi mo lo. Tahi. Dio to pikas. Nah, kebunan dia. Ya, ini mana aja cara menemukan rimba. Ini itu waktu sudah waktu. Còn đấy.
Bungan. Tahu. Tahu. Oh ya. Buruk. Buruk. Bisik. Bisik. Begal naman. Begal naman lagi. Gurut. Mau ni nak buat ano? Pato dili. Busan. Katong daplit. Mo ni busan. Buruk tuh. Ha? Buruk. Ha? Kuat. Itu mah. Itu. Tulong. Itu. Imusan gapon. Full. Full. Putul-putul yang pilihnya. Oh yang kawai. Pud-pud na yang ikop. Ay, kupot ang. Kaning puti ba isda. Ay, tulog. Oh, gugukod guro na sa takot. Bang sila. Oh. Natong kanda. Kul. Ayaw kul.
Oh, sudah. Kasuga unggul. Buru. Tumay. Maong. Oh, hubok. Giot. Nah. Mabuhay ka na yung nagbalik. Kana dia lana? Umang? Oh? Meron po siya. Meron tayo. Di ay. Kagingking dia. Lubut-lubut. Saan ito mo? Ito. Wala. Tipo. Na. Buat bagian. Libut dalam buat kuat. Di good.